Демография милайынан үзәк стадион район оешма предприятие алышыр дәрәҗәдә уздырылды. Агымдагы елда Башкортстан районнары белән берлектә уздырылган ярышларда уңышлы чыгыш ясады китапханә, бер сәнгать мәктәбе, аның авылларда 10 бүлекчәсе эшләп килә. Шәһәргә тормышына балалар, яшь үсмерләр һәрдаим актив тартылган. Төрле бала теле жанрдагы 100дән артык күрәкләр эшләнгән Тарих актер ансамбле Шипамаш. Но мин бисәм. Но куркам, җирдә дәрәргә мөмкин. Бирүк бии күрмә. Әйдә. Киләчәк һөнәр сайлый, олы тормыш юлына аяк бас. Аңлашылып бетмәде. Ниндидер олимпиадалар. Менә кыйлар. Күрдеңме? Мин кечерәктән дигән буласың. Белемлемеңне егар дип юкка гына әйтмиләр. Аха, менә бу якка киттек. Давай. Жәннекләр не әйтимме? Алар бер-берсенә шундый дуслар. Булан белән аю, куян белән тиен, төлке белән арыслан. Каясың минем бүре дустым? Агыдыга кара, ондарымылга кара, достлары килде мин байрамга, күңелләре бик шат. Бергә уйнабыз, матурлар жарларбыз сезнең белән яңа елда. Хөрмәтле Урман худасы. Бу елга яңа елга без хәзер шыршымыз бизәлгән, өстәлләребез мул. Иң мөһиме, мин бу елга үземне тәртипле тоттым. Әйбәт булган. Мин шуңа бик шат. Барыгыз да тәртипле бул. Şurale, ey mine kurale, oynayman keti, minnem yanına kil ele, kıt, tıklayım, tıklak işte duymayım. Життек шуралы дус, життек. Olmasız. Sağ mısın? Үз күзләрем белән күрдем. Бу жүндөлеккә түгел. Юк. Булмaz. Була. Болтан иптәле килгән и. Куясың бу ел. Юк. Шынға,
Ağızdan dilesin de, bәхеткә ышансын да, alda ак yollar көтә, безне табыр, ялкынланып янсын йөрәк, безгә бит хыял кирәк. Ышан йөгер, һич туктама, хыялыңа ынтыл, алда безне үрләр көтә. Bunlarında tege uzun kulaklı kuyan kayını görmedin mi? Işanmıyım. Bola. Işanmıyım. Koyasın kuyan. Ha? Bitti başlar. Mene şunday korkunçlar indi üzlerine. Orman boylap yürüyler. Birisi men dünyada en güçlüsü deyip maqtanıp yürüyken bitti başlar. Tuktali kuyan. Anlatıp kiyeli. Tezirek. Ayını uyatırız. Arıslanı şakırız. Emine tezirek birer жерге yerşirek. Tuktali kuyan. Nerede söylesin sen? Söyleşip dururga vakit yok. Koşarga kirek. Ko'ramiz Ali. Sababtili yo'q bichilabda. Beni koyuşup fazla ikensin. Ulan bilmezsin malay. Gel artistler yaşab o'tgan. Qorali. Aha. Rahimsiz. Давай. Sizning hukmga. Ko'ramiz Ali. Elbette, elege көңілі мезгіллерді бүгінгі күнні бір де ашықтырасы келмей. Әлдесім, сағат тілері тоқтап тұрсын екен. Yok шул, her нәрсенің өз вақыты. Өтіп кетеді біздің бүгінгі күніміз де, сізні білен ұшырашқан мезгіллерді. Әмі де ләкин бұл бит өзі матур бір сихри әкият. Қыш бабай білен қой қызығына жетмейді. Яңа ел келе бізге. Яңа еллар жете дуслар. Burak İlkeli. Яңа елдің жырларын Баржиханға ямыратып дуслар біргелеп, яғымлы күз қарашып, жылытсын, білетсін, яратсын сихірлеп, әкиетке ышанып, болашақ еліне қылып біздегі бәхет, юлдаш болсын, әйге қанма бізге, бір яңа ел келсін бізге, уңышлар келсін, қанма бізге. Яңа еллар жете бит, күңелләр сөйенә бит, апарлар яуганда син теләкләрең телә. Әйдә бергә җырлыйк та, әйдә бергә бик тә, Кыш бабай кар кызы да безнең белән бит. Әй яңа ел, сине көтеп алдык, әй яңа ел, бәхеткә күсик, әй яңа ел, уңышлар китеп, әй яңа ел. Яңа еллар жете бит, күңелләр сөйенә бит, апарлар яуганда син теләкләрең телә. Әйдә бергә җырлыйк та, әйдә бергә бик тә, Кыш бабай кар кызы да безнең белән бит. Кыңгыраулар шалтырыйлар, димәк бәйрәм яғында, ышанасылар килмей бит, үтеп китте бу елда. Янә Кыш бабай килә бит, балалар да сөенә, Баржиханны яңратыр ул, яңа ел кирәк, әй яңа ел. Барыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәбез. Хәзер сәхнәгә үзебезнең район башлыгы Энгелнов улы Фаттаховны чакырабыз. Кыш бабай кар кызы, исәнмесез, хәерле көн. Хөрмәтле балалар, хөрмәтле мәктәп директорлары, килгән кунаклар. Рөхсәт итегез сезнең барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән чын күңелдән тәбрик итәргә, сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек теләргә.
Beridagi zalda bizning 100 bola o'tira. Englar degan so'z, eng o'ngishlar degan so'z, jingishlar degan so'z. Shunga ko'ra hurmatli bolalar, shu zo'r jingo'giz bilan men chin ko'ngildan sizni qutlayman. Yıl jingil bo'lmadi, ko'rib turasiz. Aytarga kerak 2020-yil istiqbollik yil. Butunimiz uchun da ko'pgina xavf-xatarlar da olib keldi bizga, she'rlar da olib keldilar turunda endi mening tirantin silab turasim kelmay. Eng muhimi biz ana baribir o'zimizning rayon uchun motor etib tayyorladik deb aytarga kerak, chunki Avul xo'jalik rayoni bo'larak bizning uchun bek o'ng'ay yil keldi. Barliq o'lkalarda, yeganchilikda, tirikchilikda bek motor ko'rsatkichlar, eng muhimi oqsha bilan, oqsha kirimi bilan tayyorladik biz 20-yilni. O shulay bo'lib da bizning istak olashar. Bolalar aytarga kerak, baribir Avul xo'jaligi tuzilishmi, bugun baribir dünyanın barışın mağarif sistemasi belgilay. Siz belgilaysiz. Kadrlar halita. Bugün indi qaysıl kanal saqta kadrlar masalasi kelib qolsa, bugün nima endi 60-70 yilda 40-30 yoshliklar bilan biz kadrlar masalasini hal eta olmaymiz. Bugün mana sizning bilan biz ishlarga tesh. Dunyo shu qadar tez o'zgara. Mana shu tez o'zgargan dunyoga hozir bo'lgan bolalarni biz sizning bilan hozirlarga tesh. Direktorlar berida o'tira. Şunay olmanın için mümkün de tug'un. Rayon boshlig'i olarak bana benim eng birinchi burishim shunda rayonda yashovchi 3,5 ming ortiq bolaga birinchidan tiyishincha tarbiya bilim olish uchun material texnik baza bildiruv. Ikkinchidan endi shunday kadrlar bilan ta'min etib, bu maktablarning bolalar bog'chalarini shu turmushga hozir bo'lirliq bolalarni azirlayib bila turgan o'qituvchilar, tarbiyachilar bilan ta'min etib, hem albatta ularning yetakchilari bilan ta'min etib, rayon boshlig'i olarak benim eng birinchi olg'a qo'yib ishlaydigan burish. Albatta, ma'arif sistemasi ulug' mahaviy. Ana aylantirib jibarishim eng ko'p vaqt kerak. Albatta, biz mana jimishlarin bu yilda, kelasi yilga da ko'rolmaymiz-da. Bu biz mana jimishlarin ko'pmadir vaqt 5 yildan, 10 yildan, 15 yildan ara ko'rashakmiz Alloh bersa. Agarda her bir rayon, her bir respublika, her bir il şulay işlemese, ilimizin de kileşeği yok, respublikamızın da kileşeği yok, rayonimizin de kileşeği yok. Şuna göre balalar, menin din bilen şiratta sizge müracaat etem, şu kadar köp mümkünlikler sizden üser için, özünü göstertir için, şu rayondağına da, aktanıştağına da, ellen indi mümkünlikler var. Biz baribir şehir mekteplerinden bir kalışamız diye etip bulmayın. Biz Allah versa, наконец-то новую школу построить на 468 мест. Allah versa, birinchi, ikkinchi maktabda o'quvchi bolalarda endi men g'afudan o'tinaman. Rayon boshlig'i olarak men sizni shunday shartlarda o'qitib yotirga tegishib tug'ilamiz. Birinchi, ikkinchi maktab endi bizning turmush shartlarini javob beradigan maktablar tug'il. Allah versa, bolalarni kiymetib, ularga aybat etib remont yasab, aybatroq maktabda o'qitirga mening zo'r tilagim bor. Tanışda bek talantlı balalar yaşay. Görüp turabız, bar yoqlardan sport, madaniyat, olimpiadalar bo'yicha da biz aylab borish rayonlarning birisi bu mumkin. Shunga ko'ra bek zo'r rahmat sizga balalar. Atiyanilaringizga rahmat, tirishganingiz shulay. O'qituvchilaringizga rahmat, sizning maktab direktorlariga rahmat, bu mumkin shulay deb ishni eshittirganlar uchun. Bu men aytasim kelar. Eson-emin bo'lib, sog'-salomat bo'lib, sizga motor etib tarbiya bilim berib, sizning erishgan o'yinlarga kelajakda şartlanışıp yaşarga yazsın. Balalar yana yıllar bilen tanrı kabar. Rahmet üzere Gülörgüç.